tang hadin balayo jingti baka sarkar jala langbaka tanat Meghalaya Minerals Development Corporation Limited kala IY Shakiru Shimet Banchna Petrol Pump ka resort yakate ka jaka kabadon Hamong Smai Riboy District ka Federation of Khasi Jentia and Garo People FKJGP North Khasi Hills District mentakasi kalet banjure bat lap shisha bagi don kita kisien balapan madan bat shenaya yakate ka petrol pump bat ka resort Balit banjurip ya ketika jaka sarkar dalam da presiden ke FKJGP North Khasi Hills District Unit upa Louis Darlung do rengkat kacing don lang senior vice president upa lum lang maunai lembat kitukot naga district bat kiway ki circle Kaseng kalalet ru banjurip ya ketika jaka hakapa mencuala don kacing mang banchna kum ki jaka penlong dewyong bat menta ke sarkar lang baga tanat Meghalaya Minerals Development Corporation Limited kalashim ya ka kabu ban IY Shakiru Shimet nakabenta bantay ya ka petrol pump ka resort Kiru Shimet Abakran Shakinong Thok Kubar President ka FKJGP North Khasi Hills District Unit upa Louis Darlang do ulong bakaseng kalash ngau kya halor kanika jing tumu ban IY ya ketika jaka Shakiru Shimet bat kamtam kumbalay yo lum jing tim laong bakila IY Shakiru kibanaka jala asam Iwan ban inspection ya kena jaka ke ba kadi government lan di nagaliang jumi kaseng ya jingkit ba government ka ambis ya juga ba nasaba jama state ini di kejingkili ke ba ngakwa apan pili yo government balik ke government kamla apan ID ya diberi ba dei na pokate ke jom di sila banong ba kasih jumi pun kepala punya kabar khoi ke kumbang yo jingkit ahni kadai hadin banglayo pli na urang ba snong jong kamal smai ong ba ni ai ke nosi bande pom bat kita resort di government ne haba ka ai haba nakaleng tong government haba urang ba snong ula ong ba ni ai ka nosi bande pom bat resort Balai government kamla apan ai kita jelah. Jadi kita ni kita jaka. Ibala bani kita di perform mana di resort. Namar tu pun kasih ini ibala apan invest kum di business. Jadi kedai kafil jangka government bakala apan ai atau ba ai kateng kau sorita nah. Ba ni tip ba umdei try jelah ni dei ba na po jela asam. Di balik government kala apan ai kita juga. Dengan ngaso bedang ba lada nakaliang jong government kala apan ai kita. Kaya kita kasih jong bede kita mi kajaka. Di midang budin susu la kadai san katum ka jing susu jong ba snong. Kabade pataka nasi bakila apan de pataka set bakta pon. Nakaliang jong kasang hin dan kan Menyai budin ikane buat sedu. Sekono ko banta kat basa kam nilang pan ya budin naglang kasang minom serta la kadai siam kalau kadai government kan happen basa itu